Okay, class. Ako day ang inyong instructor karon tungod sa online naman ta karon. So anong tawagon ang mga na-enroll na akong estudyante diri. Anonsyado Corona? Corona? Anonsyado? Benedicto COVID. COVID? Benedicto COVID? Ay, ikaw? Alberto Virus. Virus? Alberto? Kaitom quarantine. Quarantine? Kaitom? Daog-daog lockdown. Daog-daog lockdown. Elisa face mask. Face mask? Elisa face mask. Irene Natoy. Natoy? Manot Huay Binhamin. Ikaw? Manot Huay Binhamin? Maitom Kwaknet. Maitom? Jose Manluwaay. Ikaw? Manluwaay? Okay, class, dismiss. Mali man siguro ning room ako nasudlan.